tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin, tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin. Agamakan sidang wajib tajam fathana jebut, supaya dapat ibadah hana sangkut, supaya dapat ibadah hana sangkut. Allah tuntun ilmu benar kata perutaiin, tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin, tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin. Agama inang wajib tajam fathana jud, supaya tepat ibadah hana sangkut, supaya tepat ibadah hana sangkut. Anda getanya umur tujuh tahun tajuk bagus, tajuk bajengku menyomak rohana jen, tajuk bajengku menyomak rohana jen. Menyohan getem wajib palim negeri ubat, hadis kiraman kekun menankan kamu surga, hadis kiraman kekun menankan kamu surga. Allah tuntun ilmu benar kata perutaiin, tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin, tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin. Agama inang wajib tajam fathana jud, supaya tepat ibadah hana sangkut, supaya tepat ibadah hana sangkut. Yumasa upinan min hati bersih, dam segera dam nana ulah hati putih, dam segera dam nana ulah hati putih. Yumasa upinan min begawat pimpin, raya daging sebanding selalamata, raya daging sebanding selalamata. Allah tuntun ilmu benar kata perutaiin, tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin, tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin. Agama inang wajib tajam fathana jud, supaya tepat ibadah hana sangkut, supaya tepat ibadah hana sangkut. Wahai ayalon ayam tua, anak serai baga-baga jalan agama, anak serai baga-baga jalan agama. No jalan anak jalan yang suci, mengaji turi Allah Nabi ibu bapa, mengaji turi Allah Nabi ibu bapa. Allah tuntun ilmu benar kata perutaiin, tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin, tuntun saudara Tuhan muda yakin yakin. Agama inang wajib tajam
ibadah hana sangkut supaya cepat ibadah hana sangkut. Sarinna nisang sangabungong kembe hana gandate di argamala jamse imbon kegenang buo menarik kebago berumpama sakit nabi sanggung kembe hana jatah si al-kamala tamsi imbun kagenang huro menang kebago gebo umpama. Allah 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 ya Rasulullah jenuh melangkah maradonya anil kuta di mahun Umar Osman jangan kita Sakit nabi sanggung kembe hana jatah si al-kamala tamsi imbun kagenang huro menang kebago gebo umpama. Allah kamalengmar kedambang pinto anak gigi lalu nabi kandamda urang pakima nabi kemeno urang pinto baru pakika Sakit nabi sanggung kembe hana jatah si al-kamala tamsi imbun kagenang huro menang kebago gebo umpama. ya katakan wahai anado tajatan engkau pandangan kita jangan datanya engkau bermanja ngukutkan datang menggegaka Allahu Allah Allah Allahu Rabbi ada di Nabi Fatimah Dura yang putih-putih licin gagah pegawai Ali Murtada. wallahu alam ana lam tusaq dan bisino dan aku ya wati mamalan najmah jilalu ya mengaku babu ya Allahu Allah Allah Allahu Rabbi ana di Nabi Fatimah Dura yang putih-putih licin gagah pegawai Ali Murtada. Terima pada ngarjar-ngarjar karena dia pandang dunia manusia yang pegang arahu samlako ana dan kuto wahai aku ya Allahu Allah Allah Allahu Rabbi ana di Nabi Fatimah Dura yang putih-putih licin gagah pegawai Ali Murtada. yang di Nabi lalu fikir dan di mata wahai ana dua sekarang bagi dapat katoba masa Allahu Allah Allah Allahu Rabbi ana di Nabi Fatimah Dura yang putih-putih licin gagah pegawai Ali Murtada. Onde sembahyang bawa tubuh Fatimah muda akhir musalla jarang majid ngejabut kendaraan dua Tuan Fatimah kan dusiro gaya bajaro nabu be pade sirana dulu tanono
sungkit Bila matai mengura-gura Beranggaho anu betanya Bejara-jara dekat dengan madam Musita papa anu betanya Ulun ramate opi jai mata Tuan Fatimah kana dusibro Gaya bajaro namu bepade Sirana duduk tanah sungkit Bila matai mengura-gura Yugonang kapan surat mulia Bidat berubah lelean yang lain Yang lebih jen anu hamlema Tuan Fatimah